A u narednim minutama pričat ćemo o borilačkoj vještini Kung Fu. Nešto više o ovoj borilačkoj vještini reći će nam Dragana Đumić, trener Kung Fu kluba Lotos iz Banja Luke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, šta je karakteristično konkretno za Kung Fu kao borilačku vještinu i koliko se ona razlikuje od drugih borilačkih vještina? Pa na prvom mjestu u svakom slučaju njena složenost. Prvo, u Kini nije ništa jednostavno, tako i kad pričamo o borilačkim vještinama, o broju stilova koji postoje u Kini. Reću vam jednu anegdotu, kad sam putovao u Kini i tražio sam Chengzhou grad. Međutim, ja sam njima rekao Chengzhou, a ne Chengzhou. I umjesto 200 km lijevo, otišao sam 100 km desno. Tako i kad pričamo o Kung Fu, to je zajednički naziv za skup stilova i sistema borilačkih unutar Kine i na neki način to predstavlja jedan termin da si uspješan u bilo čemu. Tek kad definišeš to Wushu, onda se misli na tu ratničku vještinu, odnosno da se radi o borenju. A evo, prije razgovora spominjali smo tehniku Tai Chi. Evo, možda mnogi gledalci ne znaju šta je to. Tai Chi, to je skup relaksacionih vježbi. To su oni spori pokreti što radi Kinezi u parkovima. I ona ima zadatak, generalno, ljudi kod mene u klubu koji praktikuju to ima ulogu da pripremi čovjeka za taj borilački dio s obzirom da je on stresan. Ali pričamo naravno o pozitivnom stresu, ali svaki stres vuče određene aspekte, da kažemo, trošenja resursa ljudskog tijela, nervoze i gubljenja koncentracije poslije određenog perioda. Tai Chi u stvari omogućava da se duže radi taj borilački dio. Možemo li onda reći da je to jedan način spoja tijela i uma, ta tehnika? Da, tako je. U svakom slučaju. Kinezi kažu da ti u tom segmentu se boriš sa samim sobom zato što ti u stvari dobiješ informaciju od trenera šta treba da radiš, dobiješ ili vizuelno ili audio, a to treba da pretvoriš poslije da i nateraš tijelo da to uradi. Nevjerojatne su stvari šta ljudi sve počnu da rade ili kako da urade ono što treba da rade. I u stvari to je faza učenja. Borba između tvoje ideje i tijela koje te ne sluša jer nije utrenirano. Evo vidimo neke slike iz vašeg kluba. Šta je ovo ovdje sada što vidimo? To je Tai Chi. To je Tai Chi Chuan. To su te spore relaksacione vježbe i u stvari to je izuzetno teško za izvoditi iz razloga što su to spori kontinuirani pokreti i da kad kažemo u električnom smislu šta se dešava, to je da su kontinuirani fini signali iz glave dolaze mišiću, odnosno nervu koji nadraži mišić, da pokret bude kontinuiran. To je jednostavno vidjeti da čovjek čim ima određeni zdravstveni problem u smislu ili moždanog ili srčanog udara ne može da radi ovakve pokrete. I ja imam nekoliko ljudi koji su imali zdravstvene probleme i kroz Tai Chi su ih riješili. Upravo time što se ti signali, da kažemo, koji dođu iz glave jako sukobljavaju sa tijelom koje je naviklo u stvari na refleksnu radnju, refleksna pokreta ne ovako kontinuiran. Znači, važna je ta psihička i fizička smirenost. Tako je. A znači, sa zdravstvenog aspekta ta tehnika je preporučljiva, možemo reći. Tako je. I ona je specifična po sebi. Kod određenih zdravstvenih problema ne možete da nađete, da kažemo, alternativu njoj iz razloga što ona po svom karakteru jako djeluje na tijelo, ali nije dinamična, ne rastura tijelo. Pazite, plivati, igrati tenis ili ne znam šta god da vam preporuči neko nešto, to je ipak previše zahtjevno i predinamično za određene probleme tjelesne koje ljudi imaju. Evo što kažu članovi kluba poslije ovakve tehnike, kakav je osjećaj? Pa ono prvo što je meni ostaje uvijek u glavi jedan razgovor sa jednim dečkom koji ima određenih zdravstvenih problema. On u stvari nije mogao ni da uradi, što bi rekli, dijagnostiku svog tijela dok nije počeo da trenira Tai Chi, dok nije vidio koliko su složene radnje i da on u stvari te radnje ne može da uradi. Dečko je imao moždani udar i izgledalo je, lakši je bio i on kad je počeo da radi normalne pokrete iz borilačkog dijela, on kaže pa meni nije ništa, ja ne osjećam nikakve probleme. Međutim, kad je krenuo da radi Tai Chi, odjednom ti gubici ravnoteži tog položaja zbog te sporosti u stvari su vidjela da nešto ne štima. I on se u stvari tad zadivio i to je u stvari bio razlog zašto je krenuo da trenira. Kaže, ne mogu da vjerujem da tu postoji dijagnostika, da sam mogu da ustanovim da je se meni desilo nešto sa tijelom. Evo, vi često putujete u Kinu. Šta je razlog vašeg odlaska tamo? Pa znanje. Tražim znanje iz razloga što problemi ovih naših prostora u mnogo čemu jeste površnost i jednostavnost. Sad, ajde ovaj drugi dio jednostavnost, to bi nekako i moglo da se, da progutamo, zato što je to cilj generalno da stvar napravimo uvijek da je jednostavnija. Međutim, ta površnost, ona je problematična. Kinesko borenje, ono generalno po svom karakteru traži da ga treniraš cijeli život.
Jednostavno zbog puta koji ti moraš da prođeš i da sazriš kao osoba i zbog same moći koju dobiješ u smislu da postaješ jedna, da upotrijebim malo teži termin, jedna mašina koja može biti u isto vrijeme i opasna i da kažemo da pomogneš drugima. Jer ti djedice, te u Kini, to su obično i monasi. I nije samo uloga njegova borilačka, nego nekad i da umiri osobu ako on ima određeni problem i slično. Biti trener u klubu je vrlo složena stvar u smislu da dolaze različiti problemi, dolaze ljudi sa različitim motivima da se bave borenjem ili tim relaksacionim vježbama i vi morate biti izuzetan psiholog u smislu da možete da umirite čovjeka ako ima određene probleme, jer čim on trenira borenje i tai chi, on želi od nečega da se sukobi sa nečim, odnosno da pobjedi nešto da bi bio uspješan, da bi bio zdrav, da bi bio dobar i slično. Vi ste u Kinu prvi put otišli 2009. godine, tako? Tako je. Znači, možemo li reći da nije važno koliko ste puta bili tamo, već taj vremenski period kad odete jednom u Kinu? Upravo to. Ja to upravo pokušavam da objasnim ljudima. Vrlo često me pitaju koliko puta ideš. Otići 4-5 puta za Kinu godišnje, to su ogromna finansijska sredstva i to je u stvari najveći problem. Ali suštinsko pitanje je u stvari koliko ti provodiš vremena na treningu. Tamo, generalno, po mom mišljenju se ne isplati ići ispod 15 dana. Ja idem između 20 i 30 dana. 30 dana je maksimalno koliko možete dobiti kinesku vizu. Posle toga bi morali da je produžavate i onda da ne komplikujemo u tom smislu. To je jedan, da kažemo, sasvim solidan period kada tijelo može da prihvati bilo kakvu radnju, da li je ona mentalna, da li je ona, da kažemo, unutrašnja ili vanjska, što bi rekli Kinezi. A kad idete sljedeći put? Pa plan je krajem godine, odnosno negdje 12. 13. decembar i 20. dana opet sam tamo. Evo za kraj o klubu recite koliko ima članova i može li se još prijaviti članova ako žele? Pa mi ne pravimo ograničenja generalno. Kung Fu klub Lotus postoji od 1998. godine. Treniramo u osnovnoj školi Dositej Obradović utorkom, četvrtkom i nedeljom od 20 časova. Mogu doći zainteresovani da vide i mogu da dođu da se učlane. Čim dođu ne pravimo u tom smislu nikakve restrikcije i ograničenja. Dakle, eto, ako ste zainteresovani tai chi tehnika, ali tako preporučujemo još jednom. Da, jedan od stilova i tai chi, tako je. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program. Hvala i vama na pozivu. U nastavku jutarnjeg programa govorimo o zimskom